Gordane Pavlović i Gorane Krkistanović. Višegodišnje iskustvo pokazalo je da je kontaktna praksa učenika opravdala cilj u predstavljanju trenutnih dostignuća učenika klavira publici kroz neposredni živi kontakt izvođača i slušalaca. Kontaktna praksa je svojevrsno druženje uz muziku i učenici se predstavljaju na specifičan način, svojstven samo muzici koju mnogi smatraju kraljicom umetnosti. Na putu umetničkog dela od stvaraca do publike, jedino muzika kao umetnost zahteva prisustvo izvođača koji će interpretirati publici ono što je kompozitor napisao. Zato je muzika jedinstvena, jedna i jedina koja neguje izvođački duh, kreativnost, maštu i um interpretatora. Večeras će nam se svojim interpretacijama predstaviti najpre najmlađi pijanist. Biće to klavirski duo učenica prvog razreda u sastavu Sofija Popović i Maša Pavlović. Oni će odsvirati temu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sofija Popović, učenica prvog razreda, predstavit će nam svojom interpretacijom dve kompozicije ruskog autora Galjinina, Zeka i Medved. Koliko je interpretacija realistična, uverite se sami. Etidu u A-molu kompozitora Ešpaja i kompoziciju Pastirić, autora Majkapara, izvršila Maša Pavlović, učenica prvog razreda.
ćemo znati. Ovo malo. Kako drugi nastave? Pa čak malo se još nije ispečilo. Ti mnogo tražiš. Ne, šala je A ne, ne ležiš, ajde idemo se kako se gleda, ti mnogo tražiš, to je mala. Tu ima neka druga. nećemo drugo.